Assalamu alaikum mekендештер. Бүгін 11 сентябрь. Кечки курс валюта биржалары банктарда, обменкаларда кандай өзгөрүүлөр болот, курс валюталарда. Андыктан биздин каналыбызга катталып, лайк басып, колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Алдыдагы курстарга көңүл буруңуздар. Бул акча алмаштыруу жайында $83, 84 евро, 1329 рубль. Brent $83, 83,50 евро, 1328 рубль. Лидер $83, 84 евро, 1328 рубль. Усман Финанс $83, 84 евро, 1329 рубль. Кут Плюс $83, 83,50 евро, 1328 рубль. Финкабанк $82, 80, 83 евро, 1325 рубль. Эко Ислами банк $81, 82 евро, 1325 рубль. Бакай банк $83, 83 евро, 1325 рубль. Капитал банк $81,50, 82 евро.